Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association East Khasi Hills District Unit kan pelong yaga general meeting haka khanri utarik unaiwieng arjar arpsau hakasi National Darbar Hall Maukar Shillong haka por khatwe bijim stem bat lingba uni kurwa ki nongyalam kilakhot bat WER ya baro ki para NONGHIKAI jong ki school SSA ki badon hapo ka jeli jong ka East Khasi Hills nadu ki nongyalam jong ki block unit bat ya baro ki para NONGHIKAI jong ki khat artli ki block ki badon hapo ka East Khasi Hills District ban pelakpor khanang-khanang ban ya poi rinti syakani ke jelang. Terima kasih nak kalian dengi kumkin walam jongka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association MSSASA East District Unit ngila khot ya ka executive committee jongka district hangni apo kasi national lokal Shillong te hakani ka executive committee ngila shim ya karai bangin khot ya ka general meeting haka khatru trik banai khatwe ada usau hangni apo kasi national hall kapor kru biji mester ekunta kum kinoelam ngidon ban apil ngidon ban kerpat ban bertip hakmat joki ki parametai kibran po East District Unit NONGHIKAI SSA kibran po East District Unit habro ikrat di blok kibadon district jongi prinsipha banya wan khnang banya pelakor khnang haganika general meeting nang bagi pun persai ya kikatuk lagi isu kibron kam jongi te ha kali ka jangan ting kindon ro kinong kam jo central body menedor kat bangi kumtal leg bana deka kerwa kebor na gentu bat ni WER epi kum NONGHIKAI SSA kibron ko East District so babre simkhia banya plat ya kapor ka jongpi banwan kali meeting nang bangi ni kren ya kikam kibran sa jongi tang kini kijing betek besh bon besh yang